kurang ajar iki. Sah, ndas ngagur lampion sah. Ndas. Open. Kok ketupat ini? Ya terlalu menumpu di sini. Masuk saya naik tumoni, perasaan wis potong resik ya ini yuk. Ngajar gue iki. Kaget sama saya jero nah. Njebol lampion, kaget apa reaksi gitu. Reaksi gitu. Oh ya. Ono mas kok ngidul. Sik dong. Aduh pemandangan to, Don. Aduh ngidul lho. Ada pok ngidul. Kowe bujur ngidul lho. Seneng ya anteng. Ya. Cah kurang ajar iki. Wira meget pol ta. Resik. Dasok iki konon masang perabotan. Jajal lampion kok padang ora. Aku tak cese. Perabotan kok padang perabotan sobek aku. Goblok. Jolali lur, cah pedet ya. Wae beraksi saiki. Ditunggu ceritane. oke. Aduh.